Ka jingko ngu sneng ki bade jing de harut surok bat lenti ya kejat lani ki hawkers ya ke sorkar jela ban kin ria na kendai lat sya parking lot kemuda kala penlong ya ki minta ban yok pediang marshi pau hajar tingka kum ka bayara bashisin nalor kani ki hawkers ki beladon ya ki certificate of vending ki bade jing de minta ha ketika cakai yang kali kin yok ru ya ka bayara bamar ar hajar tingka na ka benta san benai ha ka jing alam sampisa sya ki hawkers ha ka santarik unai lar ar hajar apusan ha kendai lat don lang dok sembut Menteri Rangba badai kemi ia katanat Urban Affairs uba Paul Lingdo Menteri badai kemi ia katanat Tourism ke Sorkar Jela ki officer katanat Bat na Shillong Municipal Board lem kiwe pan. Derek Suski. Servino Buri. Nadu nagasni wisdang ya gini sorwe pilam tiga bisa jonga accordingly kat kunggur kong kat menjakahan re mata gasi bangapan pau di song sarong di song kemen kum orban di sarjang pi sibentala ngila penono ngila dari kajinya joblang barau ini ke program kelak dari kum menyong ga relocation advance gisong tu ngimla banai sibon handre kum kadak jong kejing kemen kum kadak jong kejing jok kum kadak jong di song pialem ya ki bru jong ini sekat bala amau na kasarkar ke jong ni ngai ku blay do agini gisi ki por bala dan hal don katu bani kejing lit kejing puta ke por binai kriya andre habakut kalong kita sukses namar baro i ngaju don gi bong yang office ma balai bi be ya gini bru jong i ong em be bi be. We are trying to put them in the right place and the right locations. Teng-teng nga sauran. Teng-teng nga sauran mga yait sa niya ipawala late. Nga sauran kumunong ilam yung pingay ibigay hasurok, pisong hasurok, pitiya hasurok, ibang hasurok. Tingaong no, ni kung kinong ilam ni hable ay, nagmatagi kon, dikti kajong ni. Hawad ni mla man ay kung maki-expect ane tongin pensang menra ang cakal kambiang ninyo officially when in zone kumong ngani tu ya pi ani tio bala det na sausan si pimi tu e galok jonga kane yo ba pi hang ni tangkal bun kala fit bun ba kara si kakami tu yang ngaru ni peni ba ki bru jongi gide ban long ki badat ko ben hang si banwan hawan kala man kita asipor kumbolong nong pang kapodong lai ke surgery kapang ni hande na lebet yo syak balok serta bar kejing kwa adi dai kata tum sorta sekawai orang sudah khot tu meeting hani tiau beladet bar ka officer jangang pet ba kajaka jangan ni veding zo kadai ban khot kadai ban plea kadai ban beng umba mubi kadai ban beng kalan sibiru na de kini program minle lang setengah bar binisang sepai kanu ka problem please free to come to me to Paul, to my officer. We will try to help you at the maximum possibility kat kebenila. Nga kentiuro ang koro ya katukan ni kijong ikibri kumpat don lang kajong karo handai. Nga wer lang. Yawan lang nak mata kajing ba. Nga kajing so sarong de kijong no de kijong nga kajong pi. Da wan kinong wan kamtam na ba kinong ka kontak ka sor silong don show. Mana mo so sarong. We are feeling proud all of us. And it's our collectively responsibility to make sure good things should happen in our beautiful city. Ngaju ang man ka mga kerman ki program. Kasor sulong ngimla bansin. No one can do it, but everyone can do it. And this is the time that we have done today. Thank you so much for all of you. Dalam ka si ka ba tagsa kemau namar kadi kasi ka ba di ya chakma
Kagani kejing temu kejongi kaba laran la hamsam ban kedlong ya besar kejongi ya state kaptu jongi kebalong pedestrian friendly lani kababit pabiang nak benta kinong ya kejap ya ki weipat kisor agani geri India bat Sabaru kiba lajok agani katong bat Bengkulu ya di Jakasor hak kupor nasnogi dan kambantu jembut ya gani ba ilentiya isurok kijongi kiri nak benda baro kiba bendon kami ki lakalong ginongnya kali lakalong ginongnya kejat bat menta ki hawkers ya kiba ilau pembian dah kini ke vending zone dapat kemai nasmongi di banten kemau ya ni ya lagi ba ka hok jomnu kamdei ban khatir ya ka hok ke jongki wei pa ka hok ke jonga ba ning kawai bat yerwa ya jam borok simit kamdei ban khatir ya ka hok jong marjan jonga unjo sia sok na kata kadau kadai belong mutually inclusive right ke jongi bat ke privilege ke jongi kamdei ban khatir the right but the privilege to be way back. Di nasong ilang badon bok ba hari ni kesorkar pada di bun ki meeting ba Melayu pensiong batu sembut menteri lamba kedi tang mata ke inisiatif apa dari India kaba tang bagi ai ya ki Jakasong di Betau ya ki stalls akan di vending zone kendrai ni airu bat allowance ni airu kembalai tu CEO menin ladapan sangru ya ke jingtrai nak benda hatsan teli kini ki washrooms di bahan pendangkam berok ki balik bawan hari katan di ngimshim la leben yeno bat nginget nak kata berok kinya trai lengkap ban kintiu ya kan nam hamsalor nam kuburam jong kani ke nongba kesor Shillong ke nongba banadu kupor jong ke undivided Assam nang ba kani ke nong ke bakring ya ki nong lek nangwan ke bakring ya ki trash nong bat kamtam ke ban pernah ya ki pedestrians bekinya klem ke jingping jingsme yo ingat kuba dang hap shen apa yang gajing persian ban relocate ladon muat ke accident ru ke baiwei di long kemi ila Shitong la Mesau Habatin pej bahaki kishap ke shap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam badon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya